ngase phongkiba tongan tongan ba manipuri se phongsing digi maruebi ipausing khongusaraga manipur top channel ki mekei digi myam thamjagi ahanmada sanaleba pauksi digi lokosaraga isai isagi da khanbagi matam nathre nongthong mumbire aikoi masil gi marakta amaga amaga yingsinabagi madi apikpu wakhal khanbagi matam nathre iramda manipur si kairaga leiribani imaleba si karama phiumda leiribagi habada amuktang khandunai yengba phai haina manipur gi minister nongthong mumbire na phongdokre wapam singasi hangang esi ki manung sana leiba hangang kangji bungda di hangang konta makhale kai model club ki nauna saba club amasu multipurpose rural development center hol sanga bi toromda mangna phung dokibani nbren hai pikraba purup asida ekoi masil gi marakta khutpu sagat ki bokolon thatoklasi isagi oiba kana ba khalingai purup asi luptuna leirabani aduna miam punna wakhal tamina dun iramda masi kanna bonasi kunai sida apaba thapa ama torokpada namthanaba singthanaba honaba miyei sing hena namna lei apaba thabak torokli ba do puning thogot pibegi muhutta namthanaba honabigi wakhalasi thadokna bo honasi criticize tawna bo hona riba silepnaba matamda sakhot pa purak pangamani masigi thawong si adumak sathaduna leirabadi kaidawnung sakhot pa purak pangamroi wakhalon si thadolasi natrabadi aikoi gi furup asi kaidawnungda hagot kangkhat pangamroi munna khandaduna yengluba matamda khongdafam leiraktrabani maduna aikoi masil gi marakta amaga khan sainabigi amadi yengsinaba toklasi apikpa furup asobo furupna namthana bona bar yaroi adu apikpa furup su wakhal sontana pikthana leibisi yaroi sakhot pa khumang sauksin lamdam ma purakna bohona bada aikoi masil lingjenwana pa masangi lamdam asigi miam punamak adumak hingmina ga dob leirabani aduna amana ma bu ikai khumna thu I hensu paushna makatana phongdorakli Makasa tarak po ay natop pawamana. Manipur hoki basahida second hand gari lising mari gisani ko humfuga nito register toki. Kumza ing lising ani kunga mathoy na kunga nito kakta gari lising kuntraga ni pan ga sa hunga kuntraga taruk hengeki. Manipur hoki ba kumza ing lising ani kunga mathoy na kunga nito gi financial years kakta India gi tungan state chingdi gi pusilakpa second hand gi gari lising ni pan ga sani ko humfuga nito state asigi Transport Department register toki hari RTI ki khuthang ki department sida ki phambu report ki matung na hari ba sahi sigi manungda register toki ba second hand gari sing adudi ambulance ahum bus kuntra case ben ama construction equipment vehicle ama train mountain vehicles ama amasum dumper taragu humdoi leba khona na gari ani excavator ama posai puna gari saniga modra ka tarer Mexico camp khumpu ka taru scooter samago humdra ka manga motor car lising ohunga satru ka kuntra ka taru motorized cycle ani omnibus ani pana masum 3-wheeler kunga taru hari haukibu kumza english ngani kundagina kunga mathudri covid laisat ki akan masapu mai unkiba maram state asida second hand gari laiduna register tawbagi masinga si supnagi lising amaga samapan ga kuntra go humdoi kumza english ngani taraga mapan na kunda gari lising ngani ga samnipan ga supnagi nipan kumza english ngani taraga nipan na taraga mapan dana gari lising mapan ga samaga marfu taru amasum kumza english ngani taraga tretek taraga nipan dana gari lising taru ka satreka kunga taru register tawki hari asumna second hand gi gari sing manipur na laiduna sijnabagi sangasi yamna hena huang laidi adubu second hand oina laidi gari sing asigi piwam kayam yamna pharibagi haibana sing kupna yingsinba mathau tai maramdi engine panba gari amagi matam asi supnagi sahi taragama khaktama pidibani hariba matam asi hendokhrabadi engine adugi mapangal hantharaktun akoibagi khal sauna akaiba pi haiduna aduguma matam helaba gari sing adubu scrap ta thajinduna sapkhaiduna manghanaribani adubu manipur goma lairaba lamdam asidati mapalebak singdagi mamal hongba thiraga leinabada matam loiraba gari kayamarum leinaba kayamarum su adumak thingnari masida lainga ki mari leinaba departments na kupni yingsinuna yariba makai matam loiraba gari sing leiduna sijanaba madi matam sangdokpana singmagi thabak sathariba sida kupni yingsinbagi tangai phadab laidi nakalamaromda COVID-19 na maram oiduna hokibe sahi ani sida mausagi punsida akaiba piduna malemgi shitmilonda akan masapu pirabasu manipur goina de kumza english singani kunga mathoidagina kungani thoida gari anoba leibigi registration lising kuntraga ni pan gisa honga kuntraga taruk torokton state sida hausa file register tawtuna leiriba gari masing si puna lakmari gi lising yang ki taruk satreka kuntraga ni pan yokre Manipur lenga ki transport department ki phangba official report amagi matungina Manipur register tawduna leiriba gari esi makhal kuntraga mangani masigi manungda
adapted vehicle taruk agricultural tractor lising amaga samni taraga manga ambulance ani ga taraga mari articulated vehicle ani bulldozer taraga manga bus lising amaga samni ga kuntraga taruk trailer mari construction equipment vehicles ahunga kuntraga mathoi train mounted vehicles yangai ga taruk dumper samaga humfuga mapan art moving equipment sanipan gani fukumari e-rickshaw samni ga kungani fan excavator samaga ni fuga mathoi firefighting vehicle taraga ni thoi Cockliffe manga goods carrier truck lising taragani pan sumagi yankai maxi cab lising amang sani pan gumfuni masida sunatana scooter lak ani ga lising yankai mapan ga samapan ga marfu taret scooter with side car kun amasum mobile unit nipan moped lising kuntra ka tarukwa sani ga ni fuga taret motor cab lising ani ga satrika maudra ka mga motor car la amga lising taraga mariga sama maudra motorized cycle fuga taru aman omnibus yang kaya taret private service vehicle nipan recovery vehicle nipan road roller taraga taret three wheeler pot puna basa hunga humra ka mga three wheeler passenger la amaga lising humfuga nito ka sama yang kaya mathoy three wheeler personal lising amag satru ka marfu taret tow truck ama trailer agriculture tara trailer personal kungo humdoi ni hari Makasa thara point na to papa mana kon thousand na nauna sagat ki ba multipurpose community center CM sanga khre Premananda misi da drug lalon ba khangbu senram gra haibagi singnaba lai chief minister Sandel district ki manungsan ba 5C khul da popi pami yar masat khibadigi thiba khangdan lera khiba bide personal ningoma Premananda misi ki matang da lainga na judicial inquiry taragani misi si da drug lalon ba popi thaba khangbu senram ba yabagi singnaba lai haina chief minister no thoma birena phongtokre ngasi konthawjam assembly constituency ki manungsan ba konthawjam khangjibung na naung sabo multipurpose community center ma sangaba gi tharamda chief guest ki role piraduna chief minister n biren hai Premananda si lamdam si gi tungi mi role bu mai ka ba chinja ki khayat gi kannana gi damak thawaina phone thapi hibini ma ki mi si ki matang la lenga na kumna ticket kani thawdo odu karam na thuki bano hai ba khangdok na ba judicial inquiry to gani hauski matam si da board karga ma ki miyambu hana yingdaba bot me ana shalalagana sel na mi laigani haina khanba matam adu natrabani miyam sinja thumja sima pungfana mutat matam hoire panchayat ki mikha lakadore pradhan member level bisingna sel lupa ama phawba miyam na makhoi bu bot lephan matam da makhoi na sel saraklabadi miyam na makhoi bu serakisi bot lepa matam na sel lawrabadi panchayat ki fan lak matam da soidana madu makhoi na lana sejindarak patabani manipur singa masum tam Laira ina kunba khaidana thongmauna na sakut lamdam ma ohena na bleng an honari singa masum tamda lamasi pangyon yon ba yadre singdana ADC ga ya ba yauduna lam leiba yon mata thingma thamkhre tamda su gram sabha ga ya ba yauduna mas municipal council ge area dana councillor singa ya ba yauduna lam leiba yon ba yadre masi ga mari leindana order su thokrabna ki lamdam masi da law unari bu lokpham masi yamna picture pa si yenglaga labuk da yum saw tok si madugi muhutta phau u ba yadraba lamhang tu hangda fred ki mawong yum saraga miyam leiba yanaba honagani haikhen su pawshin makhatana palakli amaromdana susampur da lolaga leiram pa memar masa tarafari logi wang bada sanglak pa memar masa tara susampur district new lamka balbeng da lotuna leiram badagi susampur police station ki timma nanga sinungtil pung ohum tabada fari susampur da memar masa kra satok sasin tawre habiga akakna pa pawang phangmadagi police ki timma mana thibu hum sa thabada nupi mari yauna miyoi tara adu fakhimani pharaba miyoi sing dudi memar gi moniwadi jinma isa yankai mongwadi gi yuyu saikun mongwadi gi thi saikun manga mafam simak da digi soi saikun mongwadi gi kin saikun manga mongwadi gi kin moha amoha zo saikun thongwadi gi don hatet sainifu manga mongwadi gi ongkheng sainifu tre mongwadi gi nine wintun saikun homdo yamasum tahandi gi lal thakima siya khagin thuni hari wang pakum sathabada makoi tungan matamna memar gi India rum sanglak tun Susampur gi balbeng lona samja phamlo dun leirakni makhoi gi mathata Susampur police station case am lokhat khre swaidi atopa pa omana BJP state executive mifam gi gate turakpada amasukle Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki state office bearer amadi state executive committee gi maruiba mifam amma mamang thagi kuntra amadi kuntra ga mathu pangthoki badugi welcome gate oina moiranglam khai traffic point manak khinduna thamba adunga sinungtil pung ani khrelakpada khanghaudana nungsit silakpadagi turakpada miyema makokta thina soktuna lekana khredi press na pawda welcome gate
गेट अदुना तुरकपदा सोलबा मियेदु मोइरांग फिवांग लेकाइदिगी ए मिस्टर सही कुंथ्रा का तरीका हुई मा उई थंग मखुन अमसु मकोक्ति यामना थिन सोखी खुदक मफम मदुर लेरम मियेसिनु मोइरांग बाजार लेबा सुरिटेबल हॉस्पिटल पुखतुन लेकनरबा मतुंगदा को काइथल लेबा एशियन हॉस्पिटल दा सीटी स्कैन लौनबा पुखत्रेदि ngasi thawdu adu wahak thengin ohoba miye mana phongdokibada ngasi turakliba youth ki welcome gate adu makhong fajana siamlaga yunglamde thikadara makhoi gi thabak nangnana bohona khrabsu thaba adu loiragadi lokthokadabani mafam adu moirang lamkhai gi mi yamna sin mafamni loinana state highway amasu koiribini maram aduna miyam sin mafam na kana gum thikadar sin welcome gate sabirabasu thorom loiraga gate sidopiu मियाम गिला मी सतक सिन अवाब पिबिगनो ngasige sigumba mi sibiya thawdo si thoktan ba mari lena department na mi yeng sangbiu karigumba thabak oina pekhalaktrabadi matungda state highway si the welcome gate amata sem saba yadana ba miyam na hawruga kongjang sangsilagane ki moirangi street vendor gi mi kharana phungdorokibada ngasige thawdo si matungda thoktana ba government mi yeng sangbiu sokliba mi edu gi compensation government na pigadra natragana thikadana pigadra haina songlakli lambiesi lamkoi be miamgi lakpham amani mafam asi lambiesi ga sanadaba sumna welcome get sembigano sem ge hairabsu lambiesi ga sanaba get sembi loinana thoram hek loibaga lokthokpiu lambiesi state highway ni tikadar sin apama tobigano ki ngasigi get atekpa du moirang police station gi team ma laktuna khomjelaga pukhatkhri hairena su pausna palakli amaromdana mari makhong takpa ngamada lupa lak ama pigani हौकिप फेब्रुवारी अनिगी नोंगलमदाई बमोलेखागी ब्रखपुर मंगजिल दलेबा श्री श्री मदन मोहन जी की मंदिर सखंगदब मियोइसना थुगाइरंबा सिगी मरी मखोंग हाइबा ngama मियोइदा लुपा लाख अमगी मना पिरगन हैना ऑल मणिपुर ब्रकिन एसोसिएशन की वोंगांग लोई बसपति मयुम समानंद शर्मा फोंदोख्रे मणिपुर प्रेस कप पांथोप पावगी मिफमना समानंदन हाई करिगुंबा मसक ताकपा मरी मखोंग हाइबा ngama मियोइदुदि सोइदना मरी मखोंग लोसगनी अहिंगी मतमना लोन लाक्तुन सथनब थवंगसी यामना पांगदबगी थवंगनी हिंदू धर्मबु अतमना तेमसिनरक मान थवंगसी लमदमसिदा अदुमा तोयना थुक्सिलक्ले लाइसंगसी मतम क्यागी ममांगदि हिस्टोरिकल्स साइट उन लक्थोक्तुन लेरबनी अदुना लेंगना अथुबु मतमना थवंगसी बु थवलिबा मियोइसिंग सैराकपिना फोनाबिउ रोइनना थवंगसीना नुक्सी चानना लेबिनरिबा लमदमसी मसेत ताना थुवाइनबा मसुम नुंगसिनदनबगी मसा अम ओहेले लमदमसी फुरुप अमगा नुक्सी चानना हिंगमिनरिबनी मधुगी मतुंगना सिगुम थवंगसी सथदना बखोना हनिंगे हाइकेनसु पाउसना पल्ली मखासा थरक पोइन होयेलन पाउरगे तोप मरोइबी पाउसमु म्यामना थमजगे चीफ मिनिस्टर की गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट खरना फाइजै सिंथोक्लब्रा आरटीआई एक्टिविस्ट सिंग द लुपा लाख नु खुजिंग ओइरगा नेगोशिएट तोरम डिपार्टमेंट सिंग असुंबा तौरी हाब यागदोरिब्रा होयेन ब्यूरो होयेलन पाउगी हेडलाइन दिग लखोसरकन मरोइबी पाउसमु म्यामना थमजगे बीजेपी की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन लुसिंग अहान लेंगा मार्च तरागमा इंग्लिश संगनि तरागा थ्रेते लिंगखिबदिगी मसिगी ममांग लेरंबा तरासुप मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल फावगी लेंगाक संग तरमदबा अनौब थरांग थाउक्सिलम सुम पोरम क्या नौना हाउदोरखिबदिगी तरागा मतुसुब स्टेट असेंबली की मिखलदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलायरदना सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी फाव फंखितबा बीजेपी ना तरागनिथोय सुब स्टेट असेंबली मिखलदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगलखिबसि चीफ मिनिस्टर सिना लुसिंग लेंगाक मियामना थाजब थंबदगी ओइगदोरिबनि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंगदुना लेरक्लिबा अहान बमसुम अनिसुब लेंगाक सिना ममांगी लेंगाक सिंगा मानदब मवोंग सथरक अनौब थौरांग थाउक्सिल सिंगी मनुंगदा मियामगी नुमित हिल लीडर्स डे गो टू विलेज गो टू हिल्स पनबियाई हाइरिबसिंग सिगी मतक मणिपुर विजिलेंस कमीशन की मखार लेरखिब विजिलेंस पुलिस स्टेशन बुसु विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन हाइदुना फाव ओंथोकगा लोइना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट एंटी करप्शन का मरी लेनब अखनब सेल अमा फाव हांगदुक्तुना मथौ तोहलखि हाइरिब थबक थोरमसिंग सिग इरोइना मणिपुर करप्शन फ्री ओइबा मसुम ट्रांसपेरेंसी का लोइना अकाउंटेबिलिटी लेबल लेंगा अमा पुरकनी हाइबा चीफ मिनिस्टर की मियंग मखार लेंगा की माकी लेंगा सी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट ओइरकपदिगी गुड गवर्नेंस लेहले हाबिगी वपम फावबु थुलक फावरबनि अदुमैनमा मियामना पीपल्स सीएम हाइनरली चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर अफब लेंगा अमा पुरंगनाबा औपा उना फावबु लोंथोक्तुना अराइबा पंबैसिंग पुथोक्तुना सिजनबा होरक्लिंगी सेरेक्ता लेंगा सिगी मखादा लेबा डिपार्टमेंट खरना मखोइना पेखतपा मियामगी थबक थरमसिंग मरी लेनना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई ए की पांबै सिजन डिपार्टमेंट सिनो वोंग क्या हंगनरकपा अमसुंग मरी लेनब डॉक्यूमेंट सिंग डिमांड तोरकपा आरटीआई एक्टिविस्ट नि हाब मि खरदा
department kharana lupa lakh no khujing oiraduna negotiation compromise toramaki thawdok sing tholabade adugumba department sing aduna chief minister and good governance asi phaijai sing thokle haina labu yaroidra khoaidigi anau thawdok mamang thagi kungamari ke ayuk pung 12 rom tarakpada thawol khitri lekai gi ningomuk lerakta BJP ex servicemen sil criminal laisram rameshur sayang khai ni pan apok el nimaibo numaina kapno halam thawdok ki matang thawol police station na case FIR number 17 clause 1 2023 register tawdun lokat ki case asi ahan bada IPC ki section 307 326 34 amasum 251B arms eki makar register tawdun lokat ani aduwa thawdo asida nongmaina palaba miesi laikidabagi thobal police na lokat case asiki logi section singda 302 IPC murder subsin kibane lakli bo famdi thawdo asida china bani haiduna ngasi fawbra case asiga mari lainana police na fagat pami ahongi manungda thawdo asibo thokalamba mioi aduna tongba gari thorakhibane haiba nahama ihanan fakhi maki matungda numai kapki thawdo asida numai sijinaramani haiba mioi amasu Imphal West District Police Command gi officer surrender tawrabadigi case asigi mari lainana fakhi puna mioi ani faduna mathangi numi January 15 English ngani 19 da mioi ani do chief judicial magistrate Thawal court case asigi ayogi mekedi ki puthoraktuna numi 19 ni police custody remand pibinaba play toraki court nasu case asigi ayona torako player ayaba piraduna mako enibo January 15 English ngani 19 digi hayeng February 3 English ngani 19 faw numi 19 ni police custody thamgi ayaba pikhi Seraksida, Paduna police custody the Tamlaki Bami, Anisigi, Masin the Gamasum, police Sataraku investigation the Guinea Haiduna, Zanawari, Kunga Nippon, English and Kungo Home Dogi Numidang Punk, Nipanga Mini Taram Tarapada, Atopamasum, Ohum Super, Equis Naidun Sasta Robamu, Amasu, Forki. Aduga, Mark Pusumatang in the mid January, Kungamapan English and Kungo Home Doida, police ki make duty magistrate, Amaki Mamana Putolaga, Tasig and Ipo Bonumit, Manganigi, case Asigi Marie and police custody remand loki. Case asi ahanba Thawal police station register tawdun lokat pamatanda case asi bu investigation sa thanaba police station sigi sub inspector amada case asi endorse toki adumainama case asi ga mari lenen house power fogalaba mi ahongi manungda ikon kona mamang thagi kungani pana phakatkiba mioi asigi police custody remand gi matam loiraduna tha asigi ani judicial magistrate Thawal court puthoraki ahom sub mioi na phakatkiba acquisition haiduna charge toriba mi asibo police ki mekedi tha asigi ani digi hauraduna tha asigi taragatur faw numit taraga mangani judicial custody pibinaba player toraki court nasu police na torakwa player ayab piraduna case asiga mari lenen phakatkiba ahom sub mioi du numit adura jail thanki adobo ikon kona phakatkiba mioi sibu court judicial custody remand pibinaba puthoraki police ki mekedi court submit tawkiba remand player case ahanamda sub inspector amada endorse toramlabasu ASP Thawal na January 15 English ngani 19 da piba order amagi matungina case asi Thawal gi SDPO da oina endorse tawre aduga ahanmada case asigi investigation sa thanaba sinaki sub inspector aduna SDPO Thawal mating panglagani masum case asigi investigation gi supervision gi thabangna Thawal district police ki additional ASP law and order na oiragan have wa from quarter from rakhi maswada lakli bo from di case asigi mari lainana mi om phagat khibagi manungda ahan phaba mi ani gi manungda RTI activist ne haba mi yamaga hom su phagat khiba mi dusu RTI activist ne haba loinana hom su mi shu thasigi ani da court thorak tuna judicial custody remand prayer torpigi world RTI activist ni haiba makhoi ani na lenga ki department khara digi yamlaba senpam khara khongalam le haba wafum su court mayeksin fundoraki police ki player du gi matungina makhoi ne agriculture department gi lupa Lising yang kaya songa, veterinary and animal husbandry department ki lupa lising kontra, horticulture and soil conservation department ki lupa la ohungi sen from kongal amne habuwa from quarter from doki. Masigi matakta ko kaithil kunjing laikai de social worker ne haba mi amagi mamingsu police na quarter panduna mangondagi su makoi anina lupa la amagi sen from lokshilam naki. Aduga police na player torakhiba duda maming di palaktaba name omitted haina thabe agriculture department officer amada suma koina lupa lakh manga gi senpam pina na biman toramle adubu makoi bo phaba phawbada di haibe department si officer asina lupa lakh manga gi senpam sidi makoi da piramdri habo fam su court police na phundoki
केस असि मरी लेना इन्वेस्टिगेशन चथरक्लिब पुलिस के आयोग मेकेडी कोर्ट फोंदोरक्लिब वफमसिंग असिना असंबु ओइरगदि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर गुड गवर्नेंस अमा पुरक्नब होनरक्लिब अमसु पुरक्पगी हौरब लैंगाक लोन असिबु डिपार्टमेंट खरना आरटे एक्टिविस्ट खरदा कंप्रोमाइज नेगोशिएट तौदुना पंतिकनरग सील ओइना पिरमलब्रा हाबि वफम थोलकपनि करिगुंबा पुलिस की मेकेडी केस असि मरी लेना कोर्ट फोंदोरक्लिब वफमसिंग असिना असंबु ओइरगदि डिपार्टमेंट खरना मणिपुर लैंगाक गुड गवर्नेंस ओहेनना होनरक्लिबसि फाइजैसिंग थोलंबनि हाइना फॉव लौबु यारोइदरा हाबु वफमस थोलकपनि लोइना आरटी एक्टिविस्ट खरना लुइसंसिंग असिदा हांगलखिब वोंगसिंग अमसुम तालखिबा डॉक्यूमेंटसिंग बु सेलगा मतिकनदुना लुपा लाखनु खुजिंग ओइदुना पिरमबगी थाउदो असिन असुम ओइरबदि हाइरिब डिपार्टमेंटसिंग असिगी सीएलपी दु नेगोशिएट तौरमलिबु ऑफिशियलसिंग पांगथोक मथौ निंगथीजना पांगथोकलमदबदगी मदुबु कोपसिननबु होनरम मोरलसिंग सेराक पिबदनतना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की मखाद बुक तौदुन एक असिगी पिफम थोकपा सेराक फंगन फम थोकतब्रा हाइबगी वहांगसु हंदकी थौवाल बीजेपी की एक्स सर्विसमैन सिल कन्वेनर अमा नोंगोइना कापतुन हालम थौदो असिगी असिदगी हंगनरपा होरे मरमसिना leiraml रमेश्वर नोंगोइना कापतुन हालमगी मतांगना पुलिस न लखलप केस के मरी लेना सेनब मियोइसिंग हौजक फावबन माइपांगना फगतुन पुलिस कस्टडी थमलपा अमसुम जेल थजिनब फावबगी माइपांगना इन्वेस्टिगेशन चथरक्लिबसिना केस असिगी मरी लेनबा तफोम थोप पुलिस के थबकसिंग ओइरगसु फारब मियोइ अमसुम थौदोसिगी एक्विसिंग हाइदुना चार्ज तरब मियोइ अनिसिदा सीएलपी दुना मतिकनरम डिपार्टमेंट खरसिगी ऑफिशियल सिंगदना अतोप सिंजा थुमजागा मरी लेनब केसिंग लखतपम थुइ हाबु वफमसु मियामना फोंदोंनरक्ली अतोप पावमना सीमेंट पुरक ट्रक अमा मफंग खंगदना मांखरे लुपा पीडबगी ट्रक ड्राइवर फुखरे इम्फाल पोस्ट सिंगलप लेप्रे ngarang ayo angan mapung tarok ka minute kulom tarakpada jiribam gi usar thon ki impal tam cement pikthana haptuna satkiba tata truck ama masibu thaukiba driver ge kona mapung khangna mangkhre hadi paw shin highway da mapung khangdriba truck adugi registration number MN01 8796 ni hadi aduga truck asibu thaukiba driver adugi mamingna laimayim romeo kowe hadi loina truck asina jiribam di impal lomna NS 37 paringi irang thongdagina none kaithel phawgi maraktam mapung khangna mangkhibna hadi थौदो असिगी पाव नोने पुलिस स्टेशन फंगबदगी ट्रक असिगी खुंगुल लिबिगी थबक सतखरेदी अदो मैना मंगसी नुमिदांग अथेंग फावबदनि मफंग खंगद्रिब ट्रक असि फंगबगी पाव लखिद्रि अमरमदा NS 37 इम्फाल जिरिबम लंबी परिंगदा लेबा काइमाई पुलिस स्टेशन संत्री तौब संगमद लुपा चहुम पियु यादे हाबिगिदमा ट्रक ड्राइवर अमा साइफम नाइना फुरकपदि गाड़ी ड्राइवर सिंग इम्फालमद पोट सेसिंग जिंगसिलप लेख्रे थौदो असिगी मतानंग असि आसामगी कासा डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसनबा लाल पानीदा लेबा शिलचर ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन की ऑफिस ता पांगथोकिबा पावगी मिफम अमर ऑल जिरिबम रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन की प्रेसिडेंट एल्स मनीतोना पाउमिशन फोंदोकिबदा थौदो असिंगरा नुंथिल पुंग अमरम तारकपद इम्फाल लोमदगी जिरिबम रोमदा लाखिबा ट्रक अमगी ड्राइवर दा थोकिबने स्वाइदि मखासा थरक पोइना तो पावना मियुएनी माइनर रेप का मरी लेना फारे मसागी सही तरग मरी खत ngaरिबा नुपी मसा अमाबु रेप तौबि हाबिगी मराल सेनबा मियुएनी ngasi असमगी डिब्रुगढ़ फारे फारबा मियुए अनि अदुदि फाइजान अली अमदी सफर अलीनी मखुय अनिमक लाहोवाल एरिया दगिनी पुलिस की रिपोर्ट मतुइना नुपी मसा दो वखल मांगलगा अथाबरी ती गार्डन नुमाइजु नुमिकी नुंथिल लेरम थेंगरखिबनी माकी मखोंग अमदी मखुट अनिमक थौरीना पुंदुना लेरम हैरी माकपु गेंगरेप तरम बिगे हाइना थाजै नुपी मसा सि थासि अहुम थीबा खंगदना लेरखिबनी क्राइम असिगी प्राइम सस्पेक्ट ओइरिबा बाइजान अलीना विक्टिम नुपी मसा सि थासि अहुम दकी फादुना ती गार्डन थमलमलगा नुमिनिनि सुपना रेप सतखिबनी हैरी विक्टिम ओइरिबा नुपी मसा असिगी ममाना पुलिस ता कंप्लेन तौरपदगी थीदुना लाखिबनी हौजुक नुपी मसा दो असम मेडिकल कॉलेज अमदि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अमदि एग्जामिनेशन तौनबा पुखरे हाइरेनसु पाउसन मखाताना फोंदरक्ली लुशलक पोइना पोंगनाफम पाउसी दिगे तो पाव मनमो लमजिंग ग्रुप की एसेट सिंग थिंजिंखरे लमजिंग ग्रुप ना आइनियादब मोंगदा मियामदगी सेल डिपॉजिट तौहलंबगी दमक बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स स्कीम एक्ट 2019 की मखादा कंपिटेंस अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट एंड इम्फाल ईस्ट BUDS ना लमजिंग ग्रुप की एसेट अमसुम प्रॉपर्टी सिंग करिगुंबा मथौ अमत तौब यारोय हैन अथिंग थमखरे कंपिटेंस अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट एंड इम्फाल ईस्ट BUDS ओइरिबा एमजोय सिंगा कमिश्नर आर्ट एंड कल्चरना जनवरी 19 का मतुदि थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंगिना लमजिंग ग्रुप की ऑनर डायरेक्टर मैनेजर ओइरिबा संसम जेकी सिंगा की मतता बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की मखार इंक्वायरी सथबदा ग्रुप ऑफ कंपनीज असिना मियामदगी आइन यादा मोंगदा सेल खोमजिलि हाइबा खंगलाइरि
Sansam Zeki Singabu Competence Authority Sinama Kimafam the Lady Ba, documents single loin and Akaknaba Masa Laknava Khan Krabasulakidi, Hiramasigimatang the Lamzimba group na is the Sikitungan district sing the Tamliba, etc. single list Piraknava, Marilenaba, district singi deputy collector sing the Kangan Bagaloidana, SS Singadu, authority the Pirakradi, deputy collector singna. Competence Authority the Pirakiba, Information Singadu Matungina, Lamzimbo Groupna, Laukshin Kiba, Deposit Singadu, Banning of Unregulated Deposit Scheme Act 2019 Section 7, Clause 3 Mayutani, Maramaduno Hariba Group Sigi, assessing provisionally attestore, asset Amazon property singasi Makata, order Matok Power Matok Yaru Harianisu, Pauks na Fundurakli. House Queen of the Mian Pauks Matang Solution Jaragamas Miampun and Obab did Naminisi.